خۆکوژتن یان هەوڵا خۆکوژتنê li Herêma Kurdistanê li haletan berev diyardebûnê diçêt. Li mavê du mehên jî li ev sal e çendîn haletên xwekuştin û hewla xwekuştinê yan pişikdarbûn li kuştinê hebûne. Ev çende jî sal bi sal berev zêdebûnê diçêt. Regez û temenên cuda jî li xwe digirêt. Wekû lerekê civakî diyar diket ku egerên zûr hene bû vê diyardê çûnke ev diyarda hewla xwekuştinê yan xwekuştin bûye kêşeka komelayetî. راستی اف دیاردا خو کشتنه روز بر روزه رجای برف زده بونه چید اوش ود گرته و چند هوکار و اگر آوکو مثلا اگر این درونی و اگر این جواکی و اگر این آبوری و یان نخوش درش خاین و یان بهیدی بون و بی امیدی بون جیان و یان زوربونا مثلا بارگرانیا جیان و راستی اف آخر بنا هوکار و اگر Li rûyê ayînê pîrozê Îslamê jî serederî digel babetê xwekuştin yan hewla xwekuştinê bi sizayên tund hatiye kirin û bi gunehên mezin de hête hişmartin. Çûnke kuştina rohekê bêguneh wekû kuştina hemû mirovayetiyê ye. ئیسلامê عقوبek û gelek mezin ya bû danayê çunke tiştekî gelekê mezin û karekî gelekê xeter û tirsinak e bû ser jiyan û heyata mirovî. Li dinyayê heger bêt û mirov yanî mişarekê biket kuştinayekî da طبعا تیو بیت اف کشتن اوه حکم دنیوی حکم اخروی یان یه قیامت یه رجا دیماهی اوه کت قبری دا دهت عذاب دان هگه انسان خوب کجیتن یان ایکی بکجیتن العذاب و قبری خلاص نبیتو رزگار نبیتو دهت عذاب دان ات قبری دا و رجا قیامتش رب العالمینی مسترین سزایا بود دانای و مسترین عقوبه که یا پیکاتیل 5 عقوباتا يعني البنج سزا وعقوبة أويش خد تعالى بمت آيات كده أمرت كتن وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا. Li rûyê yasayî jî li Herêma Kurdistanê û Iraqê bi pêgotina yasanasekî kêm û kurtî li serederîkirinê heye digel vê diyardê li rûyê yasayî, taybetî digel wan kesên hewla xwekuştinê den yan pişikdarî kuştinê dibin. جروی یاسایی و سبارت دیاردا خو کشنی دادا ابتنی اب ماده که بحثات کرن لیاسا سزادان عراقی اویش ماده 408 که بس بحثیوان کسات کردن اوی هاندان اکیدن خوب کجیتن هیچ شیوه که که مکاسیه که لیاسای داشت که بحثی کسی نکریه اوی خود کجیتن یعنی سیزاک بوینات دانان من بس ما اوه که ایک حولا خو کشتن بدد او نه تک کشتن دبی سیزاک هبا یعنی سیزاک شیوازه کدی بو نه سیزاک وکو توان باره کدی مثلا خز بود چاک سازیه که دا هیلا بود چند حیوان ناو چاک سازیه دا کو سر دریه که تایبت گل حال بکنن طبعا وی بالادوخه که درونی هبی اگر هنده که خو کشته با Bi sedemên cuda cuda nexwasmeyên aborî û civakî, ev haletên xwekuştin û hewla xwekuştinê berev zêdebûnê diçin. Pêngavên rêgirîkirinê jî li van haletan diyar nîne. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.